Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün adattagıday ele sabagыбыз Şerh Manzumatul Baykuniya Şeyh Abdullah Sirajiddin kitabinden bolmok. Бирок суроолорго байланыштуу этке байланыштуу болгон хадистер жөнүндө суроолор келип, ошол эттин негизинде ошол айтылган хадистер далилге жарактуу эмеспи? Кимдер риваят кылган, кандай ал хадисте проблемалар бар, ошол боюнча негизи сүйлөшөлү деп атабыз. Негизинен бир маселени айтууда ага негиз керек. Негиз бул Курандан, хадистен, же болбосо сахабалардын сөздөрүнөн негиз керек. Же болбосо ахлил мужтахидтердин иштихадынан далил керек, истихраж кылган. Анан уйдун эти боюнча азыр өтө тарап жатат. Ошол зыяндуу экен. Жегенге болбойт. Адал бирок зыяндуу. Анан кээ бирки адамдар өзлөрүнүн тахассус эмес, өзүнүн алган илимине байланыштуу эмес адамдар сүйлөп баштаганда ошол кээ бир таң кала турган нерселер чыгат да. Ал фукахалар фик боюнча сүйлөсө, ал мухаддисиндер хадис боюнча, ал эми алтыбба врачтар врач маселесинде сүйлөсө. Азыр бизде ушундай болуп кетти, адамдардын бардыгы илимден сүйлөп калышты да. Бул проблема негизи. Себеби ар бир илимдин өзүнүн мутахассиси сүйлөбөсө гарайып, ажайыптар келет. Ошого биз уйдун эти боюнча медициналык жагын билбейбиз. Аны ошо врачтар сүйлөйт. Биз ошол жөнүндө айтылган хадистердин негизи кандай? Ошол боюнча сүйлөшөбүз. Анан мен ойлондурган маселе ошол уйдун этин жеген адамда васваса оорусу пайда болот. Жин оорусу менен ооруйт деген нерсе мени аябай кыжалат кылды да. Себеби канча деген адамдар уйдун этин жейт. Уйдун этин жеген адамдын баары васваса оорусу менен ооруган болсо бул чоң проблема. Эми васваса оору менен ооруган адамга уйдун эти себеп болуп атканга бизге ачык далил керек. Ачык даана далил керек. Ал ошол ачык далилден кийин гана биз мына ушул уйдун этин жеген адам васваса менен ооруйт деген нерсени. Муну имам Ибн Кайым рахматуллахи алейхи ошондой деп саратан менен ооруйт, башка менен деп айткан. Ошол бизге проблема. Себеби биз билебиз, эми Шейх Ибн Кайым алым киши болгон. Кээ бир шаз маселелери менен белгилүү, бирок анын врач экендигин ислам алымы тааныбайт. Эми бир эки китеп Тыббын Набауи деп же болбосо пайгамбарыбыздын ошо тыб врач дарылоо жөнүндө айтылган кээ бир хадистерин эле бир китепке топтоп коюу менен ал врач болуп калбайт. Ошон үчүн ошол кээ бир маселелер келген, ошол маселелерде биз ынана албайбыз да. Себеби Абу Нуайм Асфахани деле Тыббын Набауи деген боюнча китеп жазган, бирок Асфаханидин табиб экендигин билбейбиз. Болгону хадистерди гана топтоп койгон. Эми бүгүн ошол эт боюнча топтолгон хадистердин тегерегинде сөз кылабыз. Бул хадистерди 4 бөлүккө бөлдүк. Биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү, үчүнчү бөлүгү, төртүнчү бөлүгү деп. Эмне себептен 4 бөлүккө бөлдүк? Себеби кайсы бир жол менен бир хадис келсе, ал жолдо 10 хадис болсо да бир хадис деп эсептедим да. Себеби жолу, тарикасы бирок бир канча башка китептерде келген. Экинчи жолду ошол башка жол менен келген. Ушул маанидеги хадис бирок башка жол менен келген. Ошол ар биринин жолун карап чыгабыз да, далилге жарактуу хадиспи, жараксыз хадиспи. Ошентип 4 бөлүккө бөлдүк. Ошонун биринчи бөлүгүнөн баштайбыз. Анан ар бир хадистин өкүмүн, алдыга чыккан проблемалар, рижалдары, ровилери жөнүндө сөз кылабыз. Ат-тарикул аввал, биринчи жолу мен ошол бир жолдон бир эле хадисти окуйм дагы, калгандарын ошол кайсыл китептерде келген, ошол китептердин гана атын атап коебуз. Биринчиси бул
İmam Abu Davud rahimahullahu ta'ala'nın Marasil kitabında gelgen hadis. İmam Abu Davud aytadi: "Haddesana İbn Nufeyl, haddesana Zuhayrun, haddesetni imra'atun min ehli an Mulaykete bint Amrin أنها وصفت لها سمن بقر من وجع كان بحلقها وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبانها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء." Bu hadisi İmam Abu Davud Marasil kitabının 1. tom 316. bette 450. hadiste çağıran. Bu жерде Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Muleyketu bint Amr degen ayal rivayet kılıp aytıtat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Albanuha şifaun." Sütünde şifa var. Uydun. Ve semnuha davaun. Anın mayı darılıkka işlede turan jakşı nerse. Ve lahmuha daun. Jana anın eti oğru kesebet. Oğru tarkata turan nerse dedi. Bu hadiste janağı uydun eti oğru alıp kelet degenge mına uşul hadiste negiz kılıp karmak atışat. Ekinci hadis bu Tıbbın Nabawi Abu Nuaym Asfahani'nin kitabında gelgen 2. tom 692. bet 768. hadis. Burada da oşol ile hadis sıfatlanıp قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألبانها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء. Dep oşol özürlü hadis geldi. Üçüncü hadis bu birinci joldogu hadislerinle nemesini çağırıp koyuyor tabi. Üçüncü hadiste oşol ile Muleyketu bint Amr'dan gelgen hadiste inna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle elbânuha şifâun ve semnuha davâun ve luhumuha dâun. Ravahu Tabarani fi kitabihi Mu'camul Kebir. İmam Tabarani'de belgili 3 mu'cam var. Mu'camul Kebir, Mu'camul Sagir, Mu'camul Awsat. Oşonun Mu'camul Kebir kitabının 25. tomdan 42. betinde 79. hadis ekan. Jolu bardığı birday. Hiç kanday ayrılması yok. 4. hadistagi Muleyketu bint Amr'dan gelip قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألبانها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء. رواه علي بن جعد في مسند ابن جعد. Musnad İbn Ca'd diyen kitapta 1. tom 393. bette 2683. hadis. Muna şul 4 hadisni gana alıp kelip koydum. Negizi bu jol menen köp hadis kelgen, biroq belgili gana kitaplardan çıkarıp koyduk. Şul hadistin bardığı Muleyketu binti Amr tarafından gelgen hadisler. Hadistin sanadını okugan bolsok Zuhayr ibn Muawiye حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير زهير وزهير ابن معاوية حدثتني امرأة مغا ayal aytып berdi. Başka rivayette حدثتني امرأة لي deydi. Menin ayalım aytып berdi deydi. Min ahli an Muleykete bint Amr. Muleykete bint Amr'dan uğuptur. Al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uğuptu. Bu jerde birinci problema Zuhayr ibn Muawiye'nin menin ayalımda otkan imraatun degeni. İmraatun qaysı bir sanatda majhul atalınmay gelgen bolsa biz anı kabul kılbayız. Sebebi majhul kim ekenini bilbeybiz. Anın kim ekendigini bilbegenimizden keyin anın darajası kanday sahih bu hadisi, zayıf ve hadisi bilbeybiz. Ошол sebepten majhul bolup gelgen hadisi alınmaydı. Emi bu jerde Zuhayr ibn Muawiye'nin ayalı imraatun dep geldi. Ne sebepten atını aytkan jok? Demek bu ayalda bir problemi var. Başka bir rivayatta innaha saduqa dep gelet. Zuhayr ibn Muawiye aytıtdı innaha saduqa. Saduqa degen hadisi kabul bolunat degen söz. Hadisi kabul bolunat degen söz
Maratipler var da jarh ve ta'dilde maratipler var. En birinci sikatun, sabtun dep oşendi. 5. darajaga kelgende saduqa dep kelет. Saduqanın hadisi же болсо садуктун хадиси хасан болот. Эми бул жерде Зухайр ибн Муавия бизге бир ишара берип атат. Ошол мен Муавия аялым анып атам, аялым садука деп атат да. Бирок ошондой болсо деле жарх ва та'дил илиминде аты аталынбаса, ага та'дил сөзү колдонулса дагы кабыл алынбайт. Кабыл алынбайт. Ага биз бул жакта азыр далилдерди алып келебиз. İbn Hajar al-Asqalani rahmetullah aleyhi özünün Nuzhatun Nazar mustalah hadis kitabında aytatta ve la yuqbalu hadisul mubhami ma lam yusamma. Mubhamdın kaçan atı aytılmayınca anın hadis kabul kılınmaydı. لأن شرط قبول الخبر عدالة روايته عدالة رواته. Sebebi habardın kabul bolunun şartları rawilerden adil bolusu şart. Ve men ubhima ismuhu la yu'rafu aynuhu. Kimden atı atalınbasa al kim ekenini biz bilbeybiz. Fa keyfe adaletuhu. Kim ekenini bilbey atsak anın adalasını kantip bilebez. Sikavul zayıf be. Ve keza la yuqbalu habaruhu velev bi lafzı ta'dil. Oşonda öyle anın kabarı kabul alınbayt. Eğer de bilafsı ta'dil menen gelse dağı. Cenab-ı Zuhayr ibn Muaviye ayet atpayba. Hiye saduqa depçi. Bu saduqa degen söz ta'dil de. Oşonda aytsa dağı kabul alınbayt deydi. Ke en yekulur ravi anhu akhbarani thiqatu. İbn Hajar rahmetullahi aleyhi aytat akhbarani thiqatun de aytsa dağı. Thiqatun bul en jogorku darajadagı ta'dil. Oşentip aytsa dagı al kabul alınmayt deydi. Akhbarani thiqatu li'annahu qad yakunu thiqatan indahu majruhan inda gayrihi. Mümkün oşol aytып atkan adamda al rawi siqa boluşu mümkün, başka biröwde majruh boluşu mümkün. Oşon üçin atın aytıp ortaga salıp koyun kim ekendigin. Anan oşo yerde jarh ve ta'dil alımdары oşoga öküm bersin kanday ekendigine. Bul жерде bir mesele var da Zuhayr ibn Muaviye ayalın atını emnege aytkan jok. Egerde ayalın atını aytkan bolsa muhaddis alımlar alardın anın darajası kanday ekeni aytıp çıkmak. Bul жерде bizge mine çoğun bir problemi var Zuhayr'in ayalında. Biz jogorda aytıp kettik, egerde anı at atalınbasa anın hadisi kabul alınbayt. Bul oşol bu hadisteki birinci problemi. Ve hâzâ alel asahhi fil mes'ele. Meselelerin en tuğrasında şu mubhamdın ta'dil lafzı menen gelse dağı anın hadisi kabul alınmaydı. Jogor jakta İmam Zahabi rahmetullahi aleyhi özünün Siyar-ı Alam Nubala kitabında 8. topunda 187. hadisinde bul rawi boyunca ne deydi? Ve bihi ila Zuhayr'in. Şol hadis, şol Bakar'dan uydun eti boyunca aytıp gelip durup ila Zuhayr ibn Muaviye an zawjatihi ayalından ve za'ama annaha saduqa. Za'ama degen sözü koldandı. Köpünçe za'ama sözüm neye koldanılat? Bir nerseni tuğra emesti tuğra dep aytılıp atkanda koldanıladi. Za'ama annaha saduqa. Annaha semi'at Mulaykete bint Amr'in. Mulaykete bint Amr'dan uqtu dep aytıp atat dep bizge İmam Zahabi bir işarani berip ketdi. Bul hadiste iki sebepinin daifga çıkarabız. Birincisi şol Zuhayr ibn Muaviye'nin ayalı jönünde söylödük. İkincisi ikinci meseleni aytardan burada şol hadisti daifga çıkargan alımdardın da sözüne kep koyuldu.
ушул хадис боюнча башка алымдар эмне деген? Биз өзүбүздөн биринчи айтпастан биринчи алымдарга карап көрөлү да. İmam Sakhavi rahmetullah aleyhi Ucubatul Mardiye kitabında emnededir. Fekale kultu ve leyse fi senedihi men yunzar fi halihi. Bu senatta leyse men yunzar fi halihi. Gevi roviler var, anı karaştın gereği yok. Bırak illel mar'a allati lem tusamma. Canağı ata talbagan ayal jönündө söyleşiğiz gerek dedi. Feyud'aful hadithu bisebebiha. Uşun ayaldın аты аталынбай калгандыктан bir hadisти эмне кылабыз? Дайыфка чыгарабыз дейт. La siyama wa qad sahha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ضحى عن نسائه بالبقر وهو لا يتقرب بالدا. Бул жерде ушул хадисти түшүнгөн имам Сахави айтып атат. Бизде башка сахih хадис бар дейт. Ал сахih хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн аялдарына курбандыкта уй союп курбандык кылган дейт. А бул хадисте болсо уйдун эти kesepet, oru, da деп атат. Кантип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтып туруп, анан өзү уйдун этин курбандык кылат. Ва хува ла ятақаррабу бидда. Ошондой да ору тарката турган нерсе менен пайгамбарыбыз Аллахка жакындык кылбайт эле дейт. Себеби ал курбандык ажылыкта курбандык союп, бул эмне? Ат-тақарруб илаллахи таала. Аллах таалага жакындоо. İmam Manavi rahmetullah aleyhi fi Faydul Kadir kitabında 2. tom 155. bettemde faqala fihi za'fun. Bu hadiste ne? Daif dedi. Bu hadiste oru var, daif dedi. İkinci sebebini aytalım. İhtilaf-ı suhbeti Muleyketu binti Amr. Muleyketu binti Amr Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uktum. Jawası Peygamber anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kala da atpayı. Muleyke binti Amr sahabiya ve sahabiya emes bi oşoğa qarayız. Eğer sahabiya emes bola turgan bolsa, bul hadis ne olat? Mursal hadis bolat dağı. Eğer tabi'in ayal bola turgan bolsa, bunun hadisi ne? Daifqa çıgat. Sebebi biz hazır muhaddisinlerden jolu menен söylep atабыз. Muhaddisinlerde hadisul marasil, ahadisul marasil daifa. Daif, marasil hadisler daif. Muleyketu bint Amr el-Zeydiye el-Sa'diye muhtelef fi sıhbetiha. İmam Abu Davud rahmetullahi aleyhi bu hadisti marasil kitabında rivayet kılıusu Muleyke'nin sahabiye emes ekendigine işaret etti. Eğer de sahabiye bolğonda mursal hadis kap gelmek emes. Demek bunda problemi var. Ошол Mulayka'nı qarab көрөлү. Mulayka bint Amr ve hiye Sa'diye el-Ansariye lem tuathaq ahadun. Hiç kim tawthik bergen emes. Sahih da emes, daif da emes. İbn Hajar el-Asqalani rahmetullahi aleyhi bu Mulayka'nı el-isabatu fi tamiz as-sahaba. Sahabaların atlarını toptoğan kitapta Mulayka'nı isabaga girgizgen. Sebebi bir qancha kitaplar жазылган да sahabiyattardı biliş üçün atayın kitap жазылган. Al isaba ошол kitapların birisi sahabalardı zikir kılat. Değil İmam İbn Hajar el-Asqalani isabada Mulayka'nı aytıptır bu sahabi de öyle getiriyoruz mu? Dese çok biraz izildep qarap görüyoruz. Çında öyle sahabiye emes mi? Daha bir aytıp kete turgan mesele bir adamdı andan kийинки bir roviydi sahabiya ekendigin taqtaş üçün kийинки gelgen alımlar kitap жазганда kantip taqtaytany. Al bir hadis sahih gelse, je hasan gelse, al hadiste bir rovi qalan nabi sallallahu aleyhi ve sellem deb aytsa, tuğulgancının qarap görüp, ошол Peygamberimizin sahabı, sahabiye ayal ekendigine, ошол hadistin negizinde ne kılabız? Bekemdeyiz. Oşonday kılıp, o alımlar жазганда bir hadiske tayanıp durup, anan keyin bul sahabi, sahabiye deb bekemdeydi. Emi İsaba kitabında İbn Hajar el-Asqalani rahmetullahi aleyhi Muleyketu bint Amr'dı sahabiye deb alıp geldi. Şunu qarap turup эле kete berебizби dese, жок, аяк бuyagındağı biraz ne kılabız? Taktayız. İsabada ne deptir? İbn Hajar el-Asqalani Muleyke'nin sahabiye ekendigine işaret etdi. Ошол 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 Muleyke'nin sahabiye ekendigine işaret etdi. Ошol 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 Mul
Muleyketu binti Amr al-Ansariye min Beni Zeyd ibn Sa'd öyle koyuptur. Hadisuha inde Zuhayr ibn Muaviye. Emi bunun hadisi kayakta dese Zuhayr ibn Muaviye göğsünde. Ne göğsü bir imra. Zuhayr ibn Muaviye'nin hadisinde an imraati min ehlihi anha kimden an Muleyketu binti Amr'dan anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle fil bakarati albanuha şifâun ve semnuha davâun ve lahmuha dâun. Uşul hadisin negizinde İmam İbn Hacer el-Asqalani Muleyketu binti Amr'dı sahabiye dep isabağa girgizdi. Biroq İbn Hacer el-Asqalani'nin başka yerde ekilenip kaldı şuğa. Sahabiye ve sahabiye emes ekendigine. Al Takrib kitabında, At-Takrib et-Tehdib kitabında taraddada. Kantip taraddada faqala Muleyketu binti Amr as-Sa'diye fi albanil bakar. Uydun sütü boyunca aytılgan hadiste geldi. Yuqalu laha suhbeh. İnneha sahabiye degen yok. Yuqalu laha suhbeh. Anı sahabiye de aytışat. Ve yuqalu tabi'iyye. Anı tabi'in ayal dep da aytışat deydi. Degenden keyin özü İbn Hacer el-Asqalani rahmetullahi aleyhi tercih kılıp minet-thalitha üçüncü tabakadan dep bekemde ötüp ketdi. Üçüncü tabaka bul ne? Vusto minet tabi'in. Vusto orta tabi'inlerden. Kibar tabi çoğu tabi'inler emas, belki kişinin orta tabi'inlerden. Eğer de sahabiye dey turgan bolsa üçüncü tabakadan dep aytkan emas. Demek birincisinde ошол исабада зикир кылганда жөн гана айтып коюп такрибте аны эмне кылды таржих кылып Muleyketu binti Amr'дын sahabiye emes ekendигин бекемдеди. Demek bul hadis mursal hadis. Mursal hadis daif hadis. Emi İmam İbn Hacer el-Asqalani'den başka dağı alımlar sahabalar jönünde yazgan kitaplarda Muleykeni sahabiye dep kirgizgen dağı uşul hadisти dalil alıp kelgen. Demek bul hadisти biz daif dep alsızga çıgargandan keyin al aytılgan sözlördün bardığı jaraksız bolup eseplenedi. Demek ошондой эле İmam Abu Nuaym Asfahani özün Ma'rifatus Sahaba deyen kitabında, İbn Manda dağı Ma'rifatus Sahaba deyen kitabında faqala Muleyketu binti Amr az-Zeydiyye min Beni Zeyd hadithuha inde Zuhayr ibn Muaviye dep uşol söz jana hadiske tayandı. Demek biz daif hadisinin negizinde Muleyketu binti Amr'dı sahabiye dep ayta albayız. Ошо менен biz бул hadistеги эки ооруну же болбосо эки проблеманы да баяндадык. Биринчиси Zuhayr ibn Muaviye'nin ayalı kim ekeni bilmedik. İkincisi Muleyketu binti Amr'dın sahabiye emes ekendigini delildedik. Bul jerde dagı bir nesege toktolup ketsek, Zuhayr ibn Muaviye'nin ayalı men Muleyketu binti Amr'dan uqtum dep aytatpayбы? Ушул жерде да bir problem var. Az asты жакта келет. Zuhayr ibn Muaviye özü 7-ci tabakadan. 7-ci tabakadan bolgondan keyin anın ayalı da 7-ci tabakadan bolot da. Anan kantip 3-cü tabakadagı Muleyketu binti Amr'dan bul hadis tukkan bolot. Mümkün emas. Azır bul jakta ne kеңири токтолобуз.
Amma ma qalahu Şeyh Al-Albani rahmetullahi aleyhi silsilet-i sahiha kitabında uşul hadiste hep kep turup ağa ne Hasan degen hüküm bergen. Uşul Şeyh Al-Albani'nin bergen hükümü tura mesman qarap çağız. Silsilet-i sahiha kitabında Albanuha şifâun ve semnuha davâun ve lahmuha dâun degen hadiste hep kep ravahu Bagawi في حديث علي بن جعد عن زهير يعني ابن معاوية عن امرأته وذكر أنها صدوقة. Muaviye, Zuheyr ibn Muaviye ayalımne saduka dedi. Annaha semi'at Muleyketu binti Amrin, Muleyketi binti Amr'dan uğuptur. Andan keyin söz söylep gelip durup nemenin keyin aytat Şeyh Al-Albani hada isnadun hasanun inşaallahu taala. Buna bu hadis hasanun inşaallahu taala dedi. Qad ahrajahu Abu Davud fi marasil ve Tabarani fil Kabir. Ökünten jorjaqta çıkardık. Ve İbn Manda fil Ma'rife çıkardık. Abu Nuaym fi Tibb. Azır bundan keyinki hadisleri çıkarağız. Bi nahvihi kema fi maqasidil hasana. Maqasidil hasana'dan da jorjaqta çıkardık. Şu nesnelerge tayanıp durup Şeyh Al-Albani isnadu hadal hadis hasanun dep aytты. Hasan degen bu dalilge jaray turgan hadis. Эми ушул айткан сөзү туурабы, туура эмеспи азыр эмне карап чыгабыз. Hadisi hasanun degenden keyin asты жагында дагы эмне dedi? Qultu dedi Şeyh Al-Albani aytat ve hadisu İbn Mas'ud şahidun kaviyyun li hadisi tercüme. Dagı bir nesini aytıp koyun. Ne sebepten ben Hasan dep atam? Sebebi hadis İbn Mas'ud. Şul boyunca İbn Mas'ud'dan dagı hadis kelgen. Oşo şahidun kaviyyun. Güçlü koldoçu şahit bol beret bizge dedi. Hazır İbn Mas'ud'dan şol hadisini karap çığabız. Şahidun kaviyyun bu, je şahidun daifun bu. Ha? Sebebi bizge kaçan bir hadis daif darajadan anan hasan darajaga götürülüp Şeyh Al-Albani özü dele şu moynuna alıp atatı şu hadis daif ekendiginçe. Daif ekendigi moynuna algandыкtan aga şahit alıp gelip atatdı. Emi şahidin karap göröbüz. Şahidi uşol daif hadisti hasan li gayrihi darajaga götür alabı götür albaybı. Sebebi bizde ereje var. Daif hadis kaçan sahih li gayrihi hasan li gayrihi darajaga çıgat dese oşol hadis janagı şahitlikке muhtaç bolup atkan hadistin barabarında boluş gerek. Daiftikta je andan күчтүү boluş gerek. Andan tömön bolsa şahit je bolsa mutabe bolup bere albaydı. Emi azır hadisil İbn Mas'ud bize şahidun kavi dese demek biz jana aytып ötken hadistin darajasında je andan күчтүү boluşu şart. Andan da bir taң kalıştığı mesele Şeyh Al-Albani rahmetullahi aleyhi men nemege çağırıp koydum da oşol öyle hadisti özünün Cami-i Sagir kitabının 753. betinde 4061. hadiste aleykum bi albanil bakar fa innaha şifa'un ve semnuha dava'un ve lahmuha da'un dep durup sahihun dedi. Sahihun depti İbn Sinni ve Ebu Nuaym an Suheyb'in Suheyb'ten gelen hadis menen biz Muleyketi binti Amr'dan alıp gelmedik mi? Bu Ebu Nuaym'dan başka hadiste delil geltirat. Suheyb'ten gelen hadiste menen bu hadis sahih болады. Kayra sahih darajaga çıkış üçün al hadisti sanadı sahih boluşu gerek. Je bolsa hasan boluşu gerek. Biz bul boyunca bir dağı hasan hadis tawalba. Biz hasan li gayrihi darajaga çıkara albayız bu hadiste. Ana qaytıp Şeyh Al-Albani rahmetullahi aleyhi sahih dep çıkardı. Şonun üçün Şeyh Al-Albani de Allah yarhamuhu ala ra'si vel ayn jo İslamga
же болбосо хадиске көп кызмат кылып, бирок кызматынын арасында катачылыктары көп. Аны мен эмес, башка алымдар айтат. Ошон үчүн Шейх Албанийдан бир кабылдуу бир сөздү аларда, анын айткан сөздөрүн сөзсүз текшерип карап чыгышыбыз керек. Шейх өзгөндө айтканбыз, "Ат-ta'rifu bi awham man qassama as-sahih ila man qassama as-sunan ila sahih wa da'if" деп Шейх Махмуд Саид Мамдух 6 томдук китеп жазып койгон. Азыр 8 томго жетти деп уктум. Жалаң Шейх Албанийдин кетирген каталары жазылган китеп. Мен таң калып атам, бул хадисти Шейх Албани кантип сахих деди. Сахих дегенге Абу Нуаймда Сухейбтен келген хадисти бизге ишара берди. Аны карап чыгабыз азыр иншалла. At-Tariq as-Sani. Birinci tarikte söylöşüp büttük. Mulaykati binti Amr'dan gelgen hadis. Abu Nuaym'de Mu'camul Kabir'de jana başka kitaplara geldi. Eki sebepten daif darajaga düşürdük. Emi daif bolup turat. Emi buga bir koldoşu gelse mümkün Hasan li gayriki darajaga çıgat. Şo koldoşu barбы жокпу şonu karayız. Ekinci yol